Hadin kajing penbena ba kasunong maulong nong telu kabadon kumba arpupra kilometer ei nagasor nongpo Hariboy district. Kadon ya uwe unong shong ubala yo ya kajing pang coronavirus bat ubala pensa haka government quarantine kabadon hanongpo Hariboy district. Nakaliang jong kinong shong kidon hapedeng kajing sunguting balik se kene kajing pang kansapoi hakeleng kibru shong. Ki katto kene kiri rong ba habalum jingtip kilapan pau ya kajing sokhya baga sorkar kalapan bena bakla ningkong ba ubayo jingpang coronavirus udai na kasunong umdan nong telu. Kilapan pau ru ba kene kajing penbena ka bompat shim ya kajing pentikena ka bapura kaya lambakala ya kipat ba babon. Hadin kumba katto kene porpat balapan bena biang daki bor sorkar ba unong pang udai na kasunong maulong nong telu kumta kalawan kajing ya syai. Henne ka step pan ban penlong ya kipat ba nong shong hapok kasunong maulong nong telu UMLA kathany uba Meral Bonsim ringkat UMDC uba Balajid Rani dalade gilalej ban penpoi sya kene kasunong maulong nong telu ban lej ya kendu ban pensuthu bat pensya ya kipat ba sunong khanang bakan omdon kano kajing ngauting song smij Henry kabadon kam kalong banbut ya kijing betha giba ka sorkar kaju penbena na kapor sya kapor. Kumba kalong menta une orang ba ubakit ya une khunyang jingpang udon ha government quarantine center hanongpo Hariboy district. Katkum kajinglum jingtip laong ba une orang ba ude ubatrei ha kajala Asam kum nonglej penpoi ya kadut hakeleng ki jaka ha Asam kuntubru ya ka khana para. Henry kajing penbenano ya ka lockdown ha kibenta kiba une orang ba usa kumta ula penkre yalade banwan paino shalayeng bat kikhon. Henry onda lapoi hakat laimer ha kajaka bakile ikites na kabenta kito gibawan pai na kiwepat kejela lalap ba une orang ba ukit ya une kunyang jingpang COVID-19. Kumta lapha no yu bansa ha government quarantine kabalapan kre da ka sorkar hanongpo Hariboy district. Nakaliang jong UMLA uba Meral Bonsim ula no senyang sya kador barsinong maulong nong telu da ka song pisa kenang bala dawan kano kajing penbej nakaliang jong kibor sorkar kinyo ban le ya kabadon kambaro. Kumjuru nakaliang jong kanongpo constituency COVID-19 management committee kila ai kajing yarap sya kalong yeng jong une orang ba daki marbam. Hakane kaju ka step nakaliang jong kinong mikmat kanongpo constituency kila lej ban jengok bat ya kendu kerpang ya ki bahyeng jong une orang ba hayeng sa jong ki hamaulong nong telu. Hakaba nakaliang jong UMLA ula penlong da kajing duai ka kerpang na kabenta kene kalong yeng. Kelibnya ya kerteng jong ini bakat senang berusaha sak kat kum ngejip kat kum ngejip itu kerteng biru di kepala mau kitbok mau ring di kita ya itu itu apa departemen for bagi keli uang bagi naga senang mau itu di kita ya nomor kadang kejing Pemit nagaliang jong ka sorkar menin penbena ki penbena bina umden. De ngalayo pun ba perstun menin ni umden hadin malayo dikenal orang basno mudi nangni. Dengan i managaliang jong sorkar la pisai itu ba umden bina maulong hukum bakalo. Di kajingwan kajungi dengan siru di dokumen di si ini dalam tolong ban aimensim hamtam ya ki traying bat mapi tengok semua. Manin ni kadon kajing kiwin agar kompok perhat hagni kadong satai. Ano po kaju umden kaju. Umden ni pala ni kajing hon omba diu tau lanu tan mar pau ni umden. De layo ni sai. De ta ka dau magaliang dungir kwai wan ya kendu ya ke sutip senong mar dan berunta kau dan berkemi nang ni sekemat nama bodi nasional dofi kita di melengkong kebar kalau nak berunta wanio ni kendu indiki bayi macam dia kurim manfaat kiau tahu tata di bahasa ban ai musim yiki nama lokong san ni kabedi berkeni ke Jepang kalau berba kabangim de ban tim paren panik song ide ban tim bare ban kelumar jimut paladir menong. Andre misutu kani di Jepang hawa kaladon kan yai don. Dan nomor ini orang fungsional lebih. Ya wala tes positif menin. Tak kum kejingin tu jong ki beliau nak kau health department. Kalau buat hai agak aku saw kering.
kum gajing itu kalau don gajing shipment tu try jungu kubu tray banyak kali buat kedut makum bisa berhenti karena para berhenti sedih bila ong ba insya try pelai juga wan pai dan dari nama udon gajing shit tu pelai ulawan ulawan dari tu screening center tu di habla apoy itu kita tes kedai terkom ba baru bawan nabar ke jelah di tes wa screen wa itu badi uru kunju lale mulai itu la ai itu rekod mengenai nang tak tertentu but la tes itu but kan report kami menin jadi syawan pai up south tadi kat udang sa gerang kamsa apa ke government quarantine center berang up ya ke report dan menin kami report ulong positif debat lapan sa yu corona care center hang dia po Saint Paul Higher Secondary School hang tu dan mentah kumala sutu inda swab nuan orang dengan food de umlile ubru sa iklan dan tu tang bolong ba ulong positif pat de mentah kamera mentah nagaliang jongka senong tolong namar ba kumba jude ka kom bugijule naga health department mentah gitu tu kat sausi swabanda kat sausi kini tes dia la udang long positif ni negatif hadin kat sausi saasni kita tes dia kita ki prosedur gidi benle la da udang long positif ni kindang sumar hangti nagaliang itu pimde bandan karon no ko perkat ong hadin kat sausi yo di wanra sini kamren e ko kata hadin balada ka result ko kalau negatif hadin katakan up yang saasni ban tes dia ban pentikena ya gitu kin salah ban declare ko lalong lakoi ya te kita ki kijing batai ki bana kaliang jong ka health department kin sawan na sunong jong ki ban ai kijing batai ki ba khambne andri kijing thu jong ni menta kalong ba bangiwan kum ki nong kmat na ka komiti ki jong ni kalong ba kum ka sunong ngim de ban panik ngim de ban perkhat da komni da komtai marbo kat kum jing sutu umur manang ne ule chi tare dere kamot bom resmi kala dik ar punyo long ar punyo sni hadin kata semwan kalau muka semwan roh ini bah bahap den kamot haga sau terik ke de ba sekuri mulai juga seperti kami lesi bisa oh muka haga sau terik kamot resmi ar punyo terumut ba nagaliang jong video nagaliang drum sebab pada air maupun lagi di kono nagel kan ini kita nagumta bende kontak tracing ini di bende namar ba tim kesehatan no semangat so dari tim nagel departemen ka ro ba kongsan kawan nagaliang hukum kantor bersno bisa nagana blok ini ada ibon phone ban kontak ini namar ba udah nang ni dengan terkadang dengan suatu begidon di loop hole gijing dona hane hentai terkadang wanda lagi ban suatu ground reality kum no golok ni bat bala da fi ong kunta kamot bana galian tu fi kum murang basno da wai ni fi ni supun ya video ni supun ya health department na gabanta ba ka kinwan na gabanta suatu hai ketika tarik ke form no le no wan itu chai ba nomor kata ada tim yang tak sak ke bumdum kalau kita buka kalau saya nak lihat jom senang jom firu nak tahap banlei ban tertib sia blok deh banlei tertib nak ka health department ka kemudian polisi kepada ban pet bertemi angin kenapa yang lapan bude